Tangan punya pi kumno ban repair ya katas light kabalado da kabathab da o battery power bank. Ito nilipad nata kumno on repair ka. Laklat ban pi power bank pet ikan switch bade circuit jam kanika power bank tam nilai to kata nilipad na mata ya kani nang nishkmat mantangan yo ban soldering no shwa ya kani switch kaba kam telat ne switch kaba kam duna ka jingshai. Tangam to ada ban soldering mat scam une manta ngan phet pan scam no shwa ya kani kaswes des ngobha bani pe ya kot knang ba pnyu I ne phin tip ban sna lang ru jo. Itu untuk ada ban scam itu ke Swiss mentangan yuk ban soldering no saya kanika circuit battery berarti nah soldering ban scam bah kanang bah kan long ke bani buat kan long ke scam. Dengan tab bat pen scam bat ngan tes no atau kalau long nem kini Swiss bat tab ru depan tab kenang tengku ya ketuga circuit neru ngahaban soldering kenang wankan scam kenang makan kebane. Iya kena ketelan ngacusas te kalai dang balau charger unang kan syoban dang yaitin bitri nak par
Kalong kebasia BP lada pipengkam kum kini kijat slide. Negat slide kalong kabane bah bateri bat kalong ru kabakalan bah balik syaklau kitane te kuntung la download ban het kitiar bros po mentangan scam no se kene kobar kenang balalakan habro kan empat. Kene slide kalaro ban idea ki mobile ki baladu na bitri ngara pikwa ban idea ki mobile ne hakino kino ki pikwa ban idea baik mentangan persang ban blok na kanek mobile ha kanek slide nyu ihi dala jong hikmat bakane kalalong ban cas bateri na kata slide sya ke mobile. Kene kedai kau stress ke barit ke batelot pat kene nasi liang pat kedai stress ke bakal lain pila pun penonkan ya ke bakal telot ha ke bapi ya lenti ya ke bakal lain pat pila penonkan ha ke bor bapi dan syaklau kena makan pin yoi kam syai kam permai kalenti. Badia connect slide latch block da charger mobile connect slide titang kunto kublai shibon ya pikinong page baro ban ikinong subscribe nga te ikibam pas subscribe ro subha ban subscribe no kanang mapinyo iya ki video ki benang kami tenan nang lesyonat kebangan nang la bagi jeng Kristyan ki jong pi nang kil hakane kapan penmi ya kino ki video mulai sibun mulai sejarah mo pi bro.